whakatāne a rātou anō kai tangata, ātāhua hoki Why tērā. did you go in a mātātia accent when you said that? I want to know what the kaiaka felt like. Hey, you're ready for the next thing, and then kaura. I tuatua tāmaki, just this big dark cloud that no one talks about. Engari, kua mutu ēnei wānanga ki konei e te whānau. I've got one more question. Here's the one. Of course. Sure. Before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Arataua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. Kia ora e te whānau nau mai hoki mai ki ēnei wānanga ko te kaupapa kōrero iwitanga styles. Nō reira kua puta te pātai ki ngā hōtaka o Haka feels, hea te tāera o tō kapa. Nō reira kua whakaaro tia kia wānanga tia tēnei kaupapa ki wainga i tēnei pai kōrero. I puta tēnei pātai, nā runga i te pātai a kereama i tērā atu wiki rā, mo te tāera o te tautoko. Kia ora. Ana i ahua karamena i pukuriri, e rangi i wero hia ia e tētai o ngā iwi, i runga i tō mātou YouTube. Tere tonu tā kereama reply, kou, e harai te takahi, he wero ke i te whakaro, or something like that. Hoi anō, he pai tēnei wānanga ne. Mēnā raini ka āwhina te ā-iwitanga i tā tētahi kapa Wikitoria ki te matatini. Big question. Yeah, Yes. well, hea tō tino tāera, kapa haka. O māku e ki, I'll get things kicked off. Ai. Kaua mo te Wikitoria, engari maybe a barrier to Wikitoria, ko te hitori o tō iwi. Ai. Nō reira ahau nena, mātou, a Ngāpuhi, Ai. e mohi ana tātou te hitori o Ngāpuhi, Ai. i patu a kinotia, e ngā rohe, Ai. Huhua. O te tonga. o te tonga. Nō reira, i etahi tai maara etahi wā, ka whakarohau, ka repe i heke mātou, o ngauri o te tautokirau, i te mea koreira tonu te mahara o te Māori, ki era mahi i mahi. Te tau ko tahi mano i warau. I would say Ngāti Whātua's only just got over it. Ko hoki rātou. Ko hoki koutou ki te tautoko rau. Yeah. So, māku e kia, that's definitely a factor. Ai. Yep. I am e tautoko anau tēnā. E tino. Yeah. He ua ne. I mean, there's still a few people that I know are still scared to come across the harbour bridge. Kia ora tātei. E maharana tālei. Mārena māo ko kahurangi. I think ki i roto i tana tō mātou mārena, tō māua mārena ka ki ai. Ka pai tā, Chey piri mai ki tōku whānau, ki tēnei whānau o tātou. I te mea me ponoa hau. I tuatua tāmaki, just this big dark cloud that no one talks about. Hoi anō, styles. Nō reira, mena kei te kōrero styles. Tika pēr tāku tēnei kōrero nā te Ngāti whakauetanga, nā i te wā i āta toka, te tāera, i tūtaki koutou ki tō koutou tāera, Wikitoria koutou. Ne? Ai, well, kia ku nei whakaro i eke ngā tāngata katoa i te waka o rite. I reira tonu te tāera i ngā tau, engari... No. Yes. No. Yes. Me he mea ka tiro No. ia ngā kiri... Kaore koe i mātaki i ngā kiri ata o Ngāti Whakau i te tau rua mano mā iwa. No. Kia tiro hia, kei konei ngā āringa, you know, in our little box, pipi, not pipi swivel, ko te pivot. Pipi tāku te kone. Ai, kei make tū. There. Kore te take he iti te swivel, i te mea he huhua ngā pipis. The fact that you're calling it a pipi swivel? No, Kia ora, si hei mauri ora. ko tēnei ruma ngāpuhi. Because I tell you, we invented that. Hoi no, kia ora, e māra mana, e māra mana. Kia ora. Ēnei. Yeah, no, engari, i tino u ki te tāera, ana kia ku nei whakaro ko te panonitanga hoki o ngā kaiako, te mai reira te tāera, engari anō ngā whakaro auaha o ngā whakaro o tēnei whakareanga ki te hāpai ake i ngā waiata. So, like, tama te kapua, koera tō mātou whakaeke, i waiata hia hei whakaeke i te tauwaru te kaumātoru. Kaori tino eke i taua wā, engari,
i te whakakotahitanga o ngā whakaaro a kōrero aua ko tenga, koe rei eke ai? I would say, i roto i tō koutou āhua, i āwhina te taera, eh? Yeah. Te taera a iwi a koutou. Yeah. Has that helped you, fellas? Yep. Maroto mai How te taera a hātea? a hātea. Ai. O e mohi ana te iwi, Ai. he iwi a whakapono mātou. Ai. He mea nui te rongopai. Nō reira, tēnei mea te waiata himene. Te whakaraupapa i te āhuatanga waiata. Take no ngā mahi o te hahi. Ai. Me pērā. Nō reira, he tino, ki au nei, he taira tērā no roto i a mātou. Ai. Te taira ka ki te rānei, te whio te ringa, he mea ako e toku māma i a rātau e tupu mai ana i ngā rā whakanui o Waitangi. Ai. O reira, he kukume mai i ēnā akoranga. Me ngā hui aranga. Ia, kia ora, hui aranga, hui tōpu, ēnā hui katoa, koira pia te taira. Ai. Te taira kaupapa, Ai. tēnei mea te tiriti o Waitangi, Yes. te tinoranga tiratanga, te mahi, te whakaro a ngāpui, every time we always get it, kei te haere te taha matau a ngā iwi o te motu, a ngāpui, haere ki te māui. But that's on brand for us. We're very comfortable in the uncomfortable. And in fact, even within Ngāpuhi, haere ana te iwi, Yeah. taha katau, Ngāpuhi haere taha maui, and a faction within the rōpū of Ngāpuhi goes, no, we're going to go that way. We're going up. So i roto i ēnā āhuaranga ka ki te koe te taira. Ai. Kōrero hoki te reo, kōrero hoki te mita, ētai kupu, pū anō no roto i a mātou. Ai. He taira katoa e nā kiau. Harei te mea pēnei me Ngāti Whakaue, I think there's a very distinct Ngāti Whakaue, but, i roto mena ka te arawa katoa, te whakatau, he nui ngā taira o roto te arawa. Ai. Ai. So hea te taira o Ngāpui, hea te taira o Yes. te tautoko, e aua, he huhua. Ētai o te taha, o te Tairāwhiti? Yeah, tairāwhiti, he momo anō tā rātou. Ai. Kei Kei te etahi o era kapa, though, te nuinga o ngā kapa, kei te mahi tonu rātou i tērā takahi. Yes. They still bring it busted out, rei. Yeah. I a bracket, they'll bust out a big takahi. Yeah. Whangarā do that i a whakaike, I want to say there, ka mai yeah. rātou. Just kia rongo tonu koe ngā take. Yeah. Hey, but yeah, tika tau. Yeah. Maybe what we're saying is, i te wā ka tau, te kapa, Yeah. e mauri tau ana rātou i roto i o rātou no rangahau. Yeah. And kei te ahu pai ngā māka. Yeah. Then let's go. Let's go. Yeah. This works. Yeah. Kia o whakaaro ka whai hua ngā taira o ngā iwi ki te papa whakataetai. Oh, ko koutou te tauira. Yeah. And engari ko etahi iwi he tauaro ki te taira o Ngāti Whakaue. Oh, yeah. Yeah. Buzzy, yeah, because I would say I, and I would say Kau. Yeah. I would say I, tirohia, ngā purapura o te tauhawauru, tua whā rātou i roto i tō rātou puna i te rātou matatini, tino taranaki rātou, ne? But then I would also say, tērā ētahi iwi, and again, it comes down to judges as well. Yeah. And tāua, ia haue haka ana te tautoko, kore ko rongo koe i tēnei. Mau taima mena kei te kōrero koe, kei te ngana koe ki te mahi tētahi tāra, and no one knows or no one cares about, and so he ua tira. Yeah. E whakaro anau ki etahi o ngā kapa o te waipounamu. Yeah. Kaore pēr etahi o ngā kaiwhaka wā, i te marama ki etahi o i rā mea. So we're in a stage of taera and maramatanga anō hoki. Yeah. He ua tira. Yeah. But pēnā ka whakarohau ki te taira a heke ngā arangi, Ai. that's like, there's a modern twist on style there. Whether, harei te mea he take no tētahi rohe, no tētahi iwi, he mea toia mai
iwi ke atu, Yeah. ngari ko whakamaori hia I roto I tā rātou I don't āhua know. kaue. I feel like they're a modern twist of wewehi. Oh, okay. I feel like there's an underlying kōrero there. But They're still doing men's moves and Yeah. stuff like that, but just obviously way more pizzazz. Yeah. Douche. Yeah. And e tika tau, ko tō mai I ngā taura here, I ngā, I te mea, he rangatahi rātou. Yeah. Ei, Tika. in the early 30s, Yep. ka tō rātou. Yep. So let's go. Let's go. And Dan's kei te ki, let's go, that's cool. Hey, how whakaro kau? Ai, pātai taku ki a koutou. Pai tēnei wānanga, ka ahatia, ka aha tātou ki te āta āki I ngā kai whakawā, because we can't assume that kai whakawā know tāera, and also either appreciate it, understand it, and don't kare hāmenetia ngā kapa mō tā rātou whakatinana I tō rātou anō tāera. So koira kei reira pia te... Kua pira I te kai whakawā ki a koe I roto I ngā tau, like harmony ia koutou I runga I tō rātou kuare ki ngā mahi e nganāna koutou ki te mahi. Yeah. He pera, yeah. Ko pera ki a mātou. So how te rongo wā then? Really detailed scripts, Yeah. footnotes. Yeah. Ai. Mo te tūpono ka pānuitia te kai whakawā. E tai time, you can tell when the kai whakawā hasn't even read it. Yes. Yeah. You know, so he mate nui hoki tērā. And then ngā scripts, 5 pages of scripts, 10 pages of footnotes. Hei tāpiri hoki ki tērā. Ai, pai ngā scripts o tēnei ki te ahau I tērā I roto I a koutou Yeah. o te tautoko, ngā kapa I kōrero hia I tērā hōtaka. Engari, ko tētahi atu mea kua kitea, ko tā ngā kai tātaki tāne in particular, ta whakamārama, like a narration at a hanging concert. Yes. Te waia te whaia ke nei. And it provides context, it Yeah. provides, engari, kare pia I te āta kōrero hia te tāera. Kia ora. So, I don't know what we need to do, but those are some etahi whakaro ai. I ngā wā o mua, I'm talking in the 90s and 80s, kapa didn't need to do that because Piripi Munro would do it mid-bracket. Mid-bracket. When timing, MC. when timing wasn't a thing. Oh, yes. No, ka hoki ngā. Ka kōrero ia. 96, Yeah. that was the last time I can remember that happening. Kahura. This karakia. Like kiariki. You'd be like, waiting. I want to know what the kaiaka felt like. You know, hey, you're ready for the next thing. And then, kahura. The famous one. Kia tērā. The famous one is 96. Matarai is about to come on. And this huge bloody haka takes on. And then so Whaia Tui Ransfield's doing a demo on stage. And the matua is reading the scripts as it's all happening. So you got... Irirangi, papa, kei hea koe. Ooh. Oh, bring that back. And then you can tell there's bloody no timekeeping going on here because they got Nick Minadum, they get a huriha, and not everyone turns and faces them. So Yeah. at those times, we had different avenues of doing it. But tika tāua, and also I tuatu ngā scripts, kei te kitea hau, social media. Yeah. Hey, Oh, yes, that's a big thing. promoting yourself, eh? Whakatairanga I a koe anō. Ai ki kōrero tāua I tērā I ngā tau ki muri. Unfortunately, no one cares if no one knows. Yes, that's eh? right. That's right. And Taumata Apanu, they did that hugely. I roto I Hugely. E Rātu Regionals there. Tō rātou bloody, it was like a campaign on the campaign. We almost knew the bracket. Oh, and it worked. And it worked. I tua toru rātou. Yeah. So, koene ngā taonga kei o tātou ringa, ki te whakamōhio ki ngā iwi ne. Yeah, hea te taira. It's a buzzy one. Yeah. Yeah. Hea te tino taira ki a koe? If I was to be honest, sharp. Be So like ngā mean. tūmanako. A little bit. I'm just saying Tamaki Makoto. They all just want to be sharp. Yep. When I grew up, we were all just trying to be like Logan. Yes. And he's not Tamaki, but he spent a lot of time in Wakahuia. We were going to be like Logan and Fred Hinari. And Tomika. And Tomika. Pretty much. And Enya. And some of the Wewehi boys. But that's all we wanted to be. Yeah. Yeah. How about you? How te tino taira ki a koe? Ko te taira, well, e hara I te mehe taira a iwi,
a kapa, engari te taera a te wahine. Pai ki au te tū a te wahine. Anei hara tēnei te takahi ngā hunga, whakatānui a rātou anō, kai tangata, ātāhua hoki Why tērā. did you go in a Mātātia accent when you said that? I Whakatānui. don't know. Kōrero taera nei, kōrero taera nei. Just alluding to the fact that perhaps that's where that taera comes from. No. Ko. Engari, koera te tino taera ki au, so like rangiwewe he tauira, he ātāhua, katoa ngā wahine o tauira. Yeah. Kei te, koenei ngā momo kapa kei te nui i ērā mātāpono. Kia ora. Ei, kaore pē, tawhiti ana i ngā mātāpono i angi tū ai rātou. Yeah. Tino taera? Tino taera? Taku tino taera, ko te kapa ka tau i roto i a rātou, tā rātou ake taera. Koira, so that's why I loved groups like ngā purapura o te tauhauare from last, because i tino tau tā rātou taera ki roto i a rātou. Runga kiraro. I loved groups like Matapihi Moi Moia. Yes, they never were quite getting up there, but i ki te rā koe, i rongo rā koe i tā rātou taera, take, i roto i ngā kawenga. So I'm a person that, I'll always kind of go for the side group, pai tērā ki au. Those are the teams where you find in the broadcast of old the random uncle who's doing something funny, but also awesome groups in there. Eh? Koenei te ahu putanga mai o te rongo nuitanga o tūranga wahine, tūranga tāne. Had their own style, their own flair, came last, but was mean. Penei... like bring it on. Pukeahu. 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 Te wiri o te patu, Te wiri o te patu, mean. And you got to say, manutaki wakahuia in the 80s, koenei te tīmatanga o ēnei mea i whakahou tūtaki ki o rātou anō taera. And then ngā pūmano e waru o te arawa has always been a constant favourite of mine. Singing, just āhua kawe, and so, I'm a bit of an eclectic kind of Mea person. hoki. He rawe ēnei wānanga, tuku a mai o koutou whakaaro ki te wāhanga tākupu. Engari kua mutu ēnei wānanga ki konei e te whānau. I've got one more question. Here's the one. Of course. It's your favourite entrance, Otene? Favourite of all time. entrance? Favourite entrance. You're putting me right on the spot. I know. Anipātene, favourite entrance. You answer first. For me, Obviously for you've got one. me, I've got a couple. You're talking about eclectic and the randomness. I really like Manutaki 1998. It's very random. Wakahuia 2000 as well, kei runga. But for me, my favourite entrance of all time is Waihiri 2002. Oh. Pretty good. Wow. Te piko o te mahuri. Oh, singing. Kia ora, lolo. Oh, I still get chills. Thinking of that was pretty epic. It's pretty cool. Yep. Anyway. Yes. Tō mea. So there's a few that come to mind. Aye. And I think, but the one that kind of sticks in my memory is Te Whānau Apanui 2005. Kia ora. The apakura. Yes. The simplicity. Vicky Demont. Yeah, and it was Erana. Erana did Yes. the first day they did that. That was after the apakura. After the apakura. That for me kind of still sits at the very top of what a whakaeke. Kia ora. Very simple, Kia ora. especially if I think about what Wakahuia did. They were going round and round. And Tippers. Up and just go, and win. So I think, of course the classics, Lion King, all those kind of stuff. I also loved Rua Toki and Ngā Rua Wahia. Yes, Te Hono Te Kiore, I think. Kia ora. Kia ora. Pene and Auntie Julie's there. Kia ora. Beautiful. Okay. Favourite entrance? Yeah, so Te Whānau Apanui hoki au. Engari, koenei taku favourite entrance I te mea I reira au I te wā. He reo. Yeah. So, o 2013 whakaeke. He ure yo. Yeah. Ana e hara I te mea,
Te mei kōrero hia ana o kutupuna. Pai ki au i te wākatunga whakataitoa te matatini ki konei te katoanga o waiata e pāna ki te aroa. Nā, i mihara. Tēnā koe. And actually, i te kahurangi had a mean entrance, the tutu train, yeah. tērā, Yeah. o No, it was the Te paukai. It was the mautere. paukai. ngā kete. Oh, yes, Hey, ngā that was a kete, mean yeah, entrance. Kahurangi, let's bring you fellas in. Me we happy. I still feel like I've stumbled upon a great wānanga. As you do, Chey, as I when do. we're about to wrap, when I'm in your ear going, Wrap it up. Favourite entrance, Kahu? Favourite Okay. entrance? Favourite entrance. Ko kōrero hia koutou etahi. Manutaki 2000. Yes. Papa Peter. Ia kina. Yes. Okay. The Haka 2000 was gangster. Yeah, it was too. Yep, you've got those classics as well. Kati We've te already miri talked. miri raho Ka kawanatanga. wānatanga. Yes. Oh, Iti Kahurangi, you spoke about them, Te Tau, I think it was the regionals? Yes. The singing one, Oh, the powerful. te mihi kia erima. Yeah, ngā mate katoa, ngā mate That is a huhua. great That is a entrance. great Kia ora. Oh. Were you in the stadium that day? No. 'Cause I heke te roi mata. Oh, Not a dry eye. That is a great entrance. It is a good, great. And so, you know, ēnei tātou, hea i tika tau, pai tēnei wānanga, but he pai, this is great wānanga for all of us as we prepare our next brackets, ne, Otene. Kia ora. So what, you know, the balance between the haka versus the waiata, and engari ko te mea ke ei, he haka pā ki te manawa. Kia So ora. it could be a haka, it could be a waiata. Anyway, Hups. You might call us biased, but Mātaro Yeah, 2000. I knew it. Mātaro 2000. Che. Yeah. Che, that was mean. Yeah, that was me. That was Well, Savage. Savage, you know, I reira ka ki te, no, kia nei te ahua o te toa. You know, I te wā o a tātou tupuna. As you know what's funny about that entrance? Haramai ngā tāne. And demos going, yeah. And the wahine on the side of the stage. Yes. Because they did that all the way across that bridge. I felt like it feels like it's probably only 1 minute, but it feels like it's 17 minutes. Just waiting on the side. Tamihana? I happened to be there as a kid, 1996 Pukeahu. That entry, That is a great that entry was like, to me, Oh, Makoya Juna. all that. Te Whānau Ward. Yeah, geez. Always like, yeah, it's always been a top up there one for me in terms of whaki. So, yeah. Anipātene he rangata hi rawa koe. Oh, yeah. Yeah, He rangi mātou ko Otene me kahurangi. And maybe Hubs and Tamihana on the end of this, but we grew up in the tape freaks time, Yeah. and you could only really watch the huckers that were broadcasted and Yeah, nothing else. So really we only ever saw Pukeahu entrance because that was in between Wakahuia and Wewehi. They played it in the 96 finals in between. That's That the only was- reason why we know about it. That was as Piripi was still reading. Getting ready for wee wee. And back in those times, they would show you other items yeah, of yeah. groups 3. Yeah. As like 2002 and stuff. They wouldn't broadcast the full bracket. Full bracket. They'd give the region, the ropu, their tape. yeah, there were highlights, ne? Yeah, but on Yes. Marae, 6 months later, they go, and today we've got Hatea. You had to be friends of people like Mokotini who worked for TVNZ to actually get other videos, Yeah. but that was very rare. And very tapu, eh? Very tapu. If your bro and if your auntie or whatever your bro had an uncle who videotaped someone, gold, because it was from another angle. you get to see things that broadcast didn't show. With the And handheld. so like the Nana's video camera at the Koroneihana of Wakahuia from the side was wow. And so these are the things that we and then one more little story. Oh my God. No. Oh This my is God. gold. This you is need gold. to rap. This is a great story. First few years of when I ka piri mau ko kahu, I want to say maybe the first 2 months, 3 months, ka haere atu home, and I stumbled upon the treasure trove Of ēnei else. of Kōrero tapes. We've still got them. Tapu. There's boxes. Of Oh, and beautiful. for What you someone must like me, you got all the years. All the years. And you're like, whoa, 88, not 1990, kōrero No, the atu. kari haere. But 92, all of them, all of them. And you go, whoa. Yeah. And then I started to get through these tapes and I was like,
matua. Like they would stop Yeah. and you go, oh, okay, well, go on to another one. And I'd be like, and then 96 and he's got the prelims. Yes. Oh, and matua, where's the rest of them? I'm wanting to watch bloody 92 Wakahui as well. Yeah. Yeah. Oh no, I only recorded Wiwi. Yes. And you go, what? Needed to make space for future wee wee. No, because all he cared about was Wiwi. I'm sorry. Kia ora, I'm sorry kia it broke your heart. Amazing though. Speaking of Treasure that, trove. let's... Kua tiki a Anipātene. Yeah, Kia ora. wrap us up. Te kua mai o koutou whakaro i te whānau. Ki ngā kaupapa huhu ai wānanga hia i te hōtaka nei. Noho ora mai. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka yarns. Toits.